utwo tunumanza mu tunota hano. Arthur yaguzwe miliyoni 30, Pjanic yaguzwe miliyoni 35. Arthur agurwa miliyoni 30 yasinyiye Barcelona amasezerano y'imyaka 6, mu gihe Miralem Pjanic aza muri Juventus yasinye amasezerano y'imyaka 5 aguzwe miliyoni 35. Utwo tuntu mwe mudushyize ahantu turaza kudukenera, manze mutumbikire. Muri financial fair play, kimwe mu bintu tutari tunazi, iyo bagiye kubara agaciro k'umukinnyi babara umwaka umwe, ntago babara imyaka yose. Icyo nshaka gusobanurira ni cyangaha, muri za miliyoni 30 z'amaeuro Arthur yaguzwe, iyo bazigabanyije mu myaka 6 yasinyiye Barcelona, UEFA ivuga yuko hari umukinnyi Barcelona yaguze cyangwa se transfer Barcelona yakoze ibarirwa agaciro ka miliyoni 5 buri mwaka. Tugendane neza, urafata miliyoni 30 yaguzwe uzigabanya imyaka 6 yasinye, umukinnyi aba considered nk'icyo bita assets, agira icyo bita igena agaciro, abarwa nk'umuntu uzabyara umusaruro. Bityo rero bamugabanya kuzabyara umusaruro muri iyo myaka yose yahawe y'akazi ya contract, bakafata iryo gena agaciro bakavuga bati buri mwaka azabyara agaciro ka miliyoni, ugerageje kumubarira miliyoni 5, imyaka 6 kuri miliyoni 30. Hanyuma muri Juventus utwo tuntu mutubike neza turadukenera. Muri Juve ku mukinnyi yaguzwe miliyoni 35 muri 2016 agasinya imyaka 5, nufata miliyoni 35 ukagabanya imyaka 5 yasinye ni miliyoni 7 ku mwaka UEFA ibara muri financial fair play. Ariko we bigeze 2018 kuri ya myaka 5 yari asanganwe yongeyemo indi myaka 2. No kuvuga ngo 2018 yari amaze gukina imyaka 2 yongeraho indi myaka 2, bivuga ko 2018 uyu mukinnyi yahise agira indi myaka 5 muri Barcelona. Sinzi niba abantu babyumva. Muri Juve Prito, muri Juve murambabarira. Nango yari arimo 2016 akinaho imyaka 2, 2018 bongera imyaka 2 kuri contract yari asanganwe imyaka 5, yari kurangira 2021 ihita 2023. So none bigeze 2023 kuri ya deal n'ubundi bari bakoze mbere, uyu mukinnyi ntago bayigeze bahindura, yagumye ari ya deal n'ubundi. Bivuga ngo yakomeje kubarirwa agaciro ka miliyoni 7. Nuko ngo bamuhaye signing on fee ingana n'ubundi nayo bari bamuhaye mbere, ntago bigeze bahindura contract ko yari imeze. Urumva niba nanone umukinnyi afite imyaka 3 yarasigaje kuko yari gusoza 2023, nyuma yo kurenovera wongeraho imyaka 2, ubaze ku gaciro ka miliyoni 7 ni miliyoni 21, cyangwa se ni miliyoni 7 mu gihe cy'imyaka 3 zikaba miliyoni 21. Nimuna bisobanukirwa? Ubu ni buri kubisobanukirwa n'abandi bari kukumva kujyana ubwo batari gusobanukirwa imibare n'imikeya twigendera. Hanyuma icyabaye rero, Barcelona bagomba gutanga icyo bita raporo y'umwaka muri UEFA ya financial fair play. Iyo raporo y'umwaka umwe ntago ibiteye ikibazo cyane iyo utahombye bikabije, wemererwa gukina imikino y'Iburayi. Keretse wahombye bikabije nibwo bakwangira, tubona ari amakipe amwe nk'ibi turi kubona muri za Marseille bigiye kuyibaho. Ariko noneho mu gihe cy'imyaka 3 nibwo haba noneho audit yo kureba uyu mwaka n'uwakurikiye n'uyu nguyu turimo, iyo myaka 3 ikombinye ntiwahombye ku kigero EF ibona yuko wakabije bakaba baguhana. Noneho Barcelona iyo yashakaga amafaranga byibura miliyoni 80 kugira ngo yuzuze imyaka 3 bagiye kuza kuba UEFA iba checkinga. Iyo myaka 3 irarangirana na sezo y'imikino yo ku itariki 30 z'ukwa gatandatu. Mugende neza ibintu Baraga yaranabitubwiye, tubyumve neza abavandimwe. Barcelona yagiye igura abakinnyi bayihenze muri ino myaka 3 ishize. Reka tubigarukeho gatoya. Yaguzemo ba Coutinho, iguramo ba Dembele, iguramo ba Griezmann n'abandi bakinnyi. Abo bose bagira igena agaciro babarirwa buri mwaka.
bijyanye n'amasezerano yasinye uko angana n'amafaranga wamuguze. Noneho bagafata ayo mafaranga bakagenda bareba buri mwaka ibyo washoye n'ibyo winjije bakabibalansa. Barangiza kubibalansa mu gihe cy'imyaka 3 nibwo bahita bakora navuga kuza gukora audit yindi y'imyaka 3 ya nyuma, basanga hari amategeko wishe bagahita baguhana. Ntiwemererwe gukina amakino y'Iburayi, ntiwemererwe no kugura. Barage yigeze kubitubwirira byibuka Rugimbana ni nawe waduhaye iryo jwi, avuga yuko Barca ikeneye miliyoni 77 in cash z'ama euro. Icyo mabivugiraga nuko mu myaka 3 nyine irashize iyo firaza kuba checkinga kureba ese ntago mwangeje amategeko ya financial fair play. Noneho ndagira ngo abantu bumve, nibona miliyoni 80 in cash zigiye kwinjiramo za Arthur, iyo yaramuguze miliyoni 30 imukura muri Gremio, icyo kintu tucyumve neza. Ni ukuvuga ngo muri ryajya n'agaciro bagiye bakorera Arthur, Barcelona iraza gusanga imwungutseho miliyoni 50 in cash. Ayo mafaranga arajya kuri konti ya Barcelona. Ana nayo mpamvu muri kubona Barcelona kakanya itari gushaka guhiterekana amafaranga ngiti ya Juve, kubera yuko irashaka yuko 30 zibanze zirangire iyo fizi ma checking ibone ko mu gihe cy'imyaka 3 Barcelona yamitinze regulations za UEFA financial fair play, noneho itangire indi cycle y'indi myaka 3 mishya. No kuvuga ngo Arthur ntago Barcelona igomba guhita imwishyura ako kanya, ntago iri guhita imwishyura ngo biranangiye ako kanya. Barcelona yabayishyuye ahubwo ye ntirishyura Juve. Yego, Barca yabwiye Juve ati ni agreement tugiranye nk'abantu b'abagabo, mwe ni mudufashe mutwishyure zino miliyoni 80 zize kuri konti yacu, tubalance ibitabo byacu. UEFA niza kuducekinga mu gihe cy'imyaka 3 kuko twari dufite rose ya miliyoni 77 irahita turaba dufite 80, turereka ko dufite ahubwo inyungu ya miliyoni hafi 3 mu mafaranga in cash, kuko umukinnyi ni asset nabikubwiye agira igena gaciro arabarirwa. Niyo twaramuguze 30 tukamugurisha 80 twungutse 50, twari dukeneye 77 tubonye 80, nituza kubibara turaza gusanga twungutse 50. Muri 77 twari dukeneye barashaka izindi 22 si igihombo kinakabije, iyo atari igihombo kiri ridiculous ntago baguhana. Nga miliyoni 70 nawe urumva ko ari igihombo kiri hejuru, ariko ngo twabaranshije wenda tugira rose ya miliyoni 22 ntago ari big deal. Sinzi niba abantu bari kugenda bumva icyo bivuze. Izi miliyoni rero Barcelona ireberangizanyije na UEFA cycle y'imyaka 3 iyi bigoye, kuko ni ya cycle ya nyuma nyine yo kuza gufata decision ya nyuma within 3 years. Noneho iyi nirangira Barcelona atangira cycle nshya y'indi myaka 3 nayo izashaka kubalansa muri 2023 ireba uburyo ya mitinga regulations za UEFA. Iki gihombo cyavuye rero kuri Barcelona, cyavuye mu bakinnyi yagiye igura ntibabe productive, ikisanga igomba kugura abandi, harimo Coutinho, harimo Dembele, abiyo bitwara neza. Barca ntiyari kugura Griezmann, ariko kwa batitwaye neza yaguze Griezmann. Hakaza ko bagiye bazongerera ibijyanye n'imishahara kuko murambabarira nka Coutinho. Uyu Coutinho amafaranga amwe Barcelona imuhemba nandi Bayern yamuhaga, n'undi aya mafaranga Barcelona iyabara nk'igihombo kubera ko ntari kuyikorera. Bazanye Griezmann mu mwanya we nawe bongera imishahara, ubundi bari barabibaze arabatenguha. Hakongerwamo umusore Braithwaite waje kubera imvune ya Dembele mu kwa mbere, murabyibuka, nawe yaraguzwe arahembwa. Ibyo nabyo bigira ukuntu bikorerwa igena gaciro bitewe n'imyaka umukinnyi azakina n'amafaranga ahembwa n'ibindi nk'ibyo. Hakaza n'abandi nka Basemedo n'abandi benshi yagigura. So mu rwego rero rwo kwa Barcelona yashakaga amafaranga, nta wundi muntu yari kuyakuramo. Umuntu bashakaga kugurisha nyirizina yari Coutinho, ariko babura umuntu wabaha amafaranga bifuza. Bamuze umuntu wabaha amafaranga bifuza, baravuga bati iye firaje ejo bundi kuri 30 z'ukwa gatandatu isange tutarabaranshije ibitabo byacu, nirangiza itubaninge gukina mu mikino y'Iburayi, niduhomba turaba duhombye kurushaho. Baravuga bati mu rwego rwo kwirenza kino kibazo cya financial fair play, reka tugurishe Arthur miliyoni 80 zibe ziri konte yacu, ziri kuri konte yacu, du presente UEFA ibyo tuyipresenta. Noneho Juve nk'abavandimwe badufashije turahita tubishyura nabo miliyoni 70, ariko ziratangirana na cycle nshya kuko iyi ngiyi iraba yabaye closed yarangiye bayifunze. Noneho tubishyure miliyoni 70 baduhereze miliyoni mu Pjanic. Inyungu rero ku mpande zombi zirihe? Inyungu kuri Barca nizi, Barca irunguka yuko financial fair play amategeko atazayigonga, nta izagira iyo bita ridiculous loss cyangwa se igihombo gikabije. Irakigabanya zibe miliyoni 20,
hafi na 7 kuko yarakeneye 7 bungutse 50 kuri uyu mukino. Noneho icyo Juve yunguka, Juve yo yungutse umukinnyi uzayikinira imyaka myinshi kuko uyu mwana afite 23, Juve niyo yungutse cyane kuko imufite imyaka hafi ibafatanyije n'ubukene. Nuko ngo Barca ikibazo cyo kudabalance ibitabo byayo no kugura nabi byayiteje ikibazo cy'ibihombo. Juve yabafatiranye mu bihombo, ibakoresha swap itungura Barca ku ruhande rw'igihe umukinnyi azakina, irungura Juve. Ariko nanone Barca situation yari irimo yayitegekaga kwemera kugurisha umukinnyi uhenze, nta yindi shwa yari isigaranye. Iyo bitaba ibyo iyi fari kuba baninga no gukina Champions League y'umwaka utaha. Nyuma yo kubiganira, Famille Agnelli na Bartomeu barabihuza, baravuga bati Pjanic azagurwa 70 aza muri Barca, hanyuma Arthur azagurwa 80 ave muri Barca aze muri Juve, ariko mwe muzabanza muziduhe muzishyire kuri konte mbere tariki 30 z'ukwa gatandatu turangizanye na UEFA, noneho ni dutangira sikrenshya natwe duterura amafaranga miliyoni 70 tuyashyire kuri konte ya Juventus. No kuvuga ngo niba ibintu byumvikanye, sinzi niba hari icyo abantu babazwa, ariko ingingo nyamukuru iraho ngaho, abakinnyi bakorerwa igenagaciro, uko amuguze, imyaka ari kugukinira, uko umugurishije, inyungu ukuyemo, bikabalansa ibitabo byawe. Ndumva ngerageje kubinyuramo, sinzi ko byumvikanye, ariko niba bitanumvikanye reka nongera akandi kantu kanyuma. Kuba economiste akawenda kabunganira cyane kubize economy, abakinnyi ibi bintu by'igenagaciro navuga bababarira, iyo babara nka assets babyita player amortization. Amortization ni uko kuntu bagenda barako umukinnyi waguzwe imyaka runaka azakina wenda 5 akagwa miliyoni 30, bayagabanyemo ibyiciro by'imyaka 6 kugira ngo buri mwaka bajye bakora statement twashoye ibi. Buriya Barca itanga raporo bwa mbere kigurisha Arthur ntabwo bavuze ngo twaguze umukinnyi wa miliyoni 30, oya, yeretse UEFA ko yamuguze mu gihe cy'imyaka 6 ikamugura miliyoni 30. Ni ukuvuga ngo muri uwo mwaka kuri uwo mukinnyi hashowe miliyoni 5 kuko twamuguze 30 mu gihe cy'imyaka 6. Ubwo rero Barca igiye gutanga raporo muri UEFA ibabwira ko hari miliyoni 5 za recruitment zakoreshejwe, si 30. Bagenda bakora igenagaciro umwaka ku mwaka bitewe n'amasezerano umukinnyi afite, babyita player amortization. Economy yangirangira hate ndumva nshyushye mu mutwe.